Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Si kakadinday ta, layo? Si mangpet kakadin manipod abroad? Siyempre, friend. Oy no, italang ang nagkita ta, itilasod tinaundaya panawan. Oy, mapantaman mo't iti may sa Aristobar. Ijay balaylangan ti papananta. Tagkasangay ti anak ko ani Eden. Oy, magpaikan ka, taadan pamilyam. Ay, awan mo't ngamin mga asawa kanyak. Anya? Anyaya ti kayat mga asawa, lalaki wano babae? Oy, siyempre ti lalaki. Oy, babae ak nga ron. Anya babae? Balaki ata iso. Anya? Sika talaga. Ay, saan mo man nadadaalan ti aldaw ko? Oh, ada ka mat gayam man, darling. Ada mat gayam ka duwam? Sino ka di? Ay na, di na ka din mabigbig. Gaputan nagpintasak, Grace. Kurak-lakot no asino, babae, itayan. Loko. Why, loka. Di nakman awagan iti loko. Ay, agpada tala ang aloka-loka. Sana ka loka-loka. Hoy. Ala, umay kayo kitin. Tay-tay pa yan nakasagana ti lamisaan. Kunak no asino itayan ti inyawag ni Eddie asa nga ili. Siyempre, awan sa bali. No ti Miss Universe. Miss Universe? Oh? Saan ka di Miss Gay? Ay, di ka man. Ala, intayo gid din sumango ijalamisaan ako nam. Ta sigurado ang naimas ti makan. Ta naimas ti lutom kas may sa a chef. Mapan ka din business firm mo, darling? Yes, darling. Ada umay makitransak kanyak, may papaniti negosyo. Okay. Umayak to dyan mo. Ta umayak mangyag iti lunch mo. Siya kunti umay iti restaurant mo, kalpasan ti panagsarita mi iti negosyante akasarita kita. Okay. Orayan kanto nga ro di restaurant. Tagid dan taamangan. Yes, darling. I love you. I love you too, darling. Sapay ko tagnanayon ti kinapudno ta iti tunggal maysa. When mat ikarik. Jak to agaramid iti anyaman ama kapasakit iti riknam. Kasta akmat, darling. Agnanayon ti ragsak ken panagayat ta iti tunggal maysa. Ay, Loka, nakita nga danapan alalaki iti dagos mo. Hindi mo ko na boyfriend mo na dyan. Masurunak ija tao. Adamat kayam ka no asawa na. Si kay tatilugi, ta pinadagas mo iti dagos mo. Masigurado nga impay mo ti amin mo kinkwana. Dayta nga ron ti pakasuro na. Amok la ko mga da asawa na. Saan ko pinatulan? Iso amade, ti kanayon nga agapura. Agtanang kamot sagpaminsan God, sika. Kumusta kayo mat iti girlfriend mo? Nag-break kami. Kwarta lang ti pagkit-kitaan na kanya. Taapay akwarta ti pagkit-kita na ako na. Ure saan pa yan nadanon ti sweldo tayo? Agpagpagata nga ni tagkakanat. Intun saan ko ang may gatangan? Agpasugnod. Maragsakan akman taham makitak ti kinaragsak yu ni Eddie. Saan akaslay ti kabsat mo, akanayon ti apada iti asawa na. Ay ayatak unay ti asawak, mami. Pagserbyak ti asawak, tanadungo kada kami nga agina. Itad na pa'y amin na masapul mi. Kasano ba't ti sapul mo iti restaurant, iha? Mayat latamat, mami. Imbaga na nga idulin ko kano ti masapsapulak. Iso nga idip-depositok mo't amin iti bangko. Nasingpat at talaga ti asawa ba? Awan ba ko nakenkwana? Saan na naibot kada kayo nga agina? Sapay ko mata saan tong agbalbali yung mami. Nulakat marikna na ti panagayat mo kankwana. Sigurado adi na kanto isukat. Panagkunak katar-aramidat mo't amin, mami. Adangamin dagiti lalaki asana mapnag. Agbirok na pailaang iti sa bali. Jaklakit ti ipalubo sa mapasamak dayta, mami. Ibaga talaangan, ano ngay, adan to pa kailawanan na.
Anya ti aramidem. No aramidon na dayta kanyak. Jak lakit di mapakawan, mami. Mapan, iti pakailaw-anan na. At dagayam restobar iti asidag. Ay no, nagwapo ti nakitak a waiter ijoy. Apay kumano gwapo. Gwapo ka kumamit no saan ka akasta. Ay, kaduan nakman, kalpasan ti opisina, tamapan ta ijoy. Di mo ko na ngayon kaag-display di restobar. Ay, si Kamat. Itala nga agpakadwaat ken ka, di na pa'y kadwaan. Alaman langan. Kaduan ka, tapno di mo mat ko na. Uy, ay nakasta tinapud no agayam. Kadua ka na yun, iti tiyempo, tirigat kan ginawa. Unay katarigat kan ginawan. Apay agasawa ta. Uy, urean niya ditan basta kaduan nak amapan ijeres tobar, tapno makitak ti gwapo at crush ko. Saan ka di aday ta lalaki? Kat iso ti akin kuko iti business firm iti asidag ti resto bar. Italangay may dito eh. Kung nga paiso, big time lakit giday ta. Masapol ang masukit ko day tabak nang. Kasan ako ma? Adda ka nun asawa na. Ore agbalinak lang akabit. Basta may rano dak iti kinabak nang na. Intan Serbia nida. Sa pa'y kastaw na yung matipanangkita kanyak ti bakla kaduana. Pagbalinan ta ida a sugar daddy. Sa bagay, mayat na ita anak panuwi mo. Mabanak iti ayan ti lalaki, tas si kamat jay bakla. Ariglado, Sara. Sige, kasit gantay dan. Marim adda magunod ta pagsayaatan kadakwada. Hello, beauty. Anya turderyo? Ikanak man iti black label Canadian whiskey. Ay, awan kasta rito Miss Beauty. Uy, Mr. Macho Boy. Anya nga ron ti adda dito ay? Ikan na kami iti amom amayat. Okay, sikat matungpal. Inak mangalay ti kanginaan nga arak mi dito. Sakbay amapan ko. Mabalin ka di ama-amuan tinagan mo. Siyak ni Adrian. Uy, Adrian. Ay na, nagwapon anagan. Ay na, kasmatlaang iti akinagan. Kuwagaya. Awagan nak kumalay iti layon. Agayam tanwan. Ariglado, Leo. Anya ka diti order you, sir? Ha? Daytoy kadwak ti agurder. Ta jak amuno anya ti kayat na. Insurot na klaeng dito eh. Kasta ka di, sir. Ni Jack agkamali. Da kayo ti akin kuko iti business firm, iti asidan. Ha? Kasano nga mo? Ita ka lang matanak kita. Isumat ti sasawan dagiti kakadwak dito sir. Di nakbakit kita tadi ka mat umay dito Ngam siyak. Adat ilalabas ko di tapasdek yun. Saan ta na siguro ang nagrana itiruar ti pasdek. Iso adi ka nakit-kita. Saan ka na yun adi taas si ti pasdek yun ti pagpagnaak, sir? Matlagayam. Saan ta ka di pa nga gawid, Leo? Ay, nagbit kamat anauman, Eddie. Kayat ko pa iti aginom. Ngam na baratakan. Agawid tan. Ay, saan ka ding addain iti asidag amabalin a pagdagusan? Anda mga Leo. Kukuamat lang takin ko pa iti resto bar. Mabaling kaya tulungan. Ama pa niti maysa kaya iti maabangan na kwarto. Ay, alaman nga rod. Ay, diyak kaya ti agmaneho na bartek. At takot siyo? Ay, adda iti parking lot. Kaya't mga sawan. Umiyan ka pa'y kadag iti may sa akwarto itiin, Leo? Ay, nagayam. Diyak kabaalan nga agmaneho no na bartek ka. Sa bagay, amangan no madisgrasya ka pa Itamon pa yakas ti payod mo, darling. Nagsangar ka. Inawis nak ni Leo. Napan kami di resto bar. San samot anasaya at impluensya ni Leo kan ka.
Saan ka mo tasigo da papa ni resto bar? Pinagusto ka lang mati awis na, darling. Di kagdanag. Saan ko apagbalinan na bisyo? Awan tinasayat nga itdanti ka na yun nga ipapan iti resto bar. Saan mo ka na yun, darling? Sapay ko ma, darling. Saan ko mapay ang maulit day nga ipapan nyo iti resto bar? Sigod kat masapsapan ni daddy mga agaw awid. Idi la malumaan na ladaw. Sipsiputan nyo ni Daddy, Auntie? Saan matkit di? Ngam basta malum. Kat makitak tilugan na alumabas dito'y ayan ko. Ngam idi kalman, rabiin anapalabas ko tilugan na. Dinamagyo ko maka ni Daddy, Auntie. Saan kumat ngamin nga ammo no apay? Ah? Ay nalipatan mo ti dinamag ko basang. Mas daawak lang amin. Gumatangak iti soft drink kan tinapay, Auntie. Sige basang. Mabiit lang ha. Tamangala ah. Nagapwap ka di ha? Itay pinaawan ka. Napanang dita store, Mami. Dinamag ni Auntie Olive. No apay ka no analadaw asimmangpat ni Daddy, rabi Anya? Apay dinamag na dayta? Sipsiputan na ka din ni dadim? Dayta timbagakan ko na, Mami. Dinamag ko. No sipsiputan na ni Daddy. Kat, anya tinsungbat na. Lipatag ka nun ti saludsod na, Mami. Ay, unay kat dagiti tattao nga usyoseron aya. Apay nga min, anala daw ni Daddy idirabi Mami. Adala na panandakin ni Leo agayam na anak. Sige nga Ruth, tamapanak mo taniten ti trabaho. Manipod na napasamak kada kami kani Jack. Saan nga pagpakita kanya? No saan nga agpakita, bayamon. Nagado alalaki tita. Kuma, amangan no agbunga tinaramid na kanya. Para sa maban ni itang ni Sir Eddie. Sigurado nga agnamay ka iti sidong na. Ada samat asawa na. Ore adda ah. Saan ka mata mapanigi balay da? Agyan kayo mo iti sa balay. Kayat mo asawan. Ore may saak akabit. Ado mo tikas ta, saan ka ni? Sa bagay. Sapay ang mga no agbunga tinaramid kanyak ni Jack. Ikagumaan ta apag tinagan na iti aggayam. Anya ti kayat mo asawan? Asay no nga gayam? Da Sir Eddie kan Leo. Amom, iti nabartik ni Leo. Inarum naksi ka. Kayat mo matday dya abakla? Agpada kayo alalaki. Ore man, kat amom, may sagayam abalik bayan. Ngam dandani ka ron sumrek kas nurse iti may nga ospital iti syudad. Anya? Nurse gayam ti loko abakla? Saan ka di nga itajay ko nam apanang rugi mi di ospital? Wen, bro. Hangam inton sana para rabi iti shift ko. Intaman manan ni Jerry's Tobar. Ngem, saan nga iti malem? Ang mga numaladawa ka sumangpet. Kat masair tirik na ni Grace. Okay. Mga ramit na nga ron iti schedule ta. Kada Sabado iti bigat. Mapantay Jerry's Tobar. Agawid takal pasan ti pangal daw. Masapa kamutten nga agawid iti malam. O sige. Sabado inton bigat. Mabalin ko lata abilinan ti may sakadag iti talkag iti opisina. Okay. Fix schedule ta dayta. Makirelyebo akmat iti kadwak to a nurse para iti aldaw ti Sabado. Saan siguro mat nga agriri ni Grace? Ta sa anak amala daw nga agawid. Dimit ka aruba mi ani Eddie ti umunag iti resto ba? Adda kadwa na anak katalikod a babae. Atidok ti buok na. Ha? Nagkibindangay munag. Ay, jakmat mabalin ti umunag dita. Taamangan no makita nak ni Eddie. Kat agata pa sipsiputak. Ay, anya nga tatiramidak. Asino nga ta tinakatalikod nga atidog ti buok na. Ay,
Idanon ko nga taday to'y kin ni Grace. Aramidan ta ka din, tinagtulagan ta nga aramidan, kadagiti duha. Aguray tapay mo't agpamarang taan na sayaan tapno di da dumlaw. Sa bagay, jay ko nada iti Tagalog nga, unti-unti, dahan-dahan. No makarelasyon ko rin tabakla. Addan para bayad iti abang. Kaya napay sugar daddy ko. Apay a sugar daddy. Sugar mommy, ah? Apay ko mga sugar mami kat lalaki mo't di bakla. Isunton ti bang bayad iti abang ti paggigyan nakakwarto. Nalakit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagak kan kwa na, nga agi katakmet dito eh. Ta ipamaysak ti mga sikaso kan kwa na. Ikagumaan nga artapan ti asawa na. Tapos kanton ti kayat na akadin na. Agbaligi nga ta, ti plano da Adrian kan Sara. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsak kan mayat tilinangan dagiti agasawa ada Eddie, amay sa abak ng kan negosyante, kan ti asawa na ani Grace, amay samat a chef cook, iti bukod na restaurant. Iti may sang aldaw, inawis ni Leo ni Eddie, iti may sa Aristobar, apag trab-trabahuan da Adrian kan Sara. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo ita alawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay ko mga sugar mami. Kat lalaki ba't di bakla? Isunton ti mang bayad iti abang iti paggigyan nakakwarto. Nalakit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagak kan kwa na nga gikatakmet dito eh. Ta ipamaysak ti mga sikaso kan kwa na. Ikagumaam na artapan ti asawa na. Tapos si kanto ti kayat na akadin na. Masapol nga ro da pag tinulungan ta. No kasano ida ama patenag. Tapno adda pang namnamaan ta. Ago derak man iti pampaturog. At nagayam kong aglaklako iti kasjay kay. Anyat nga kami din tayo ti pampaturog. Nagkapoy kalakit ni. Ilaok taa iti inumunda no umay lang tumanen. No kasta. Kapilitan na makaturog na. Paturugan tanto ida itiin iti asidag. Uy, Maawatan ka gayam. Nalaing ka talaga. imbag na naawatan mo't lang. Ti kayat ko ang mapasamak. Ngam, saan mo na masapol nga aramaton ti bakla? Tamadlawan na kayat na ka. Ngam ni Eddie ti pangaramatan ta. Tapno agpada da ang makaturog. Kat paturugan ta ida itiin. Adaawag ti kabsat ko iha. Masapol ang mapantay di lugar mi. Tanatay ka no ti asawa na. Nabayag ka di tayo nagpaspasya rin J. Visayas, taadayo. Italaan, tanatayan ni Uncle, Mami. Hawan nga rod anak ko. Masapol ang mapantamot. Uray agbatin ti asawam ditoy. Tapno adamot agbati dito'y balay. Uwan Mami. Kasano nga'y tinegosyo na ano umaymat. Imbag kanya, taadalat ta dagiti talkak iji restaurant ko. Itugot ta ni Eden. Nabayag asaan mo't anap na panijay. Uwan Mami, agri-relakit di, no saan ta nga isurot. Mami, sa dino ka di ti papanan nyo kada lola? Papanantayo ko nam iha, ta sumurot ka.
Mapantayo iti lugar ti kabsat na. Natay ka nung ngamin ti asawa na. Ay, no kasta? Sumagmamanungal daw tayo ijay, mami? Wan anak, agawid tayon to, inton malpas ang maitabon ni Uncle Toto. Makapasyarak matlaangan ijay lugar da lola. Iso amang isagana ka iti umanay nga arwatam, aging gaadi tayo agawid. Uwan, mami. Inak isagana dagiti kasapula. Oy, bro. Sabado ita. Ang mga nunalipatam ti schedule ta. Awan itatitawi je balay mi. Adda na panandaan na tayan. Natay ti asawa ti kabsat ti katuganga ka babae. Ay, mayat kit di awan parikot. Uray maladaw ka nga agawid. Awan pagdanagam, tawan ti agungat. Ha? Awan agungat ko nam? Sabagay, mabalinta ti mga ni Jay. Santan nga agluto. Agurad talangan iti kananta, mabalinan. Isu ang mapantan. Tapno makasangot tapay dagiti kabarbaro agagayem ta ijay restobar. Sabagay, italaing aramidak da ito'y. San kunton nga ulitan? Ay na, agkita kami manan iti Prince Charming ko. Alwadam kitdi tamangan no addaket paggastusa madina oras. Ada ka din nagatang mo, ijakun ko nam apampaturo. Abda, nakasagaran nga usarin tayo ton umay lang iti padpadaanan ta. Sabado inton bigat, saan ka di? Day tati aldaw, akanayon da ngayon umay. Ay, wan. Maaramat tamot langan tinsaganak. Kat sapay kumatagbalik kita. No, agbalay kita. Aramidag ti amin, tapno matagikwak ni Eddie, nga oray adnan asawa na. Kamnay, di kan tumat mangliplipat no si kanton tibak ng loka. Saan ko pulos ang malipatan ti gayem ko, kan partner ko iti kalukwan anya. Ha? Anya akalokwan. Nagsingpurtak tupay. Nasingsing patakpay, kunamsa. Anya ka titi order you, tay nakalaan, Mr. Handsome Boy? Kas iti sigod nga order mi, Miss Beautiful. Mabalin ka diti makisango kada kayo nga uminom? Wala, Miss. Nalaing ka kadi nga uminom? Saan man? No lang, ada mangawis kada kami. Sige nga Rod, makisango kayo. Tapno adu tayo nga uminom. Okay, you're the boss. Bro, uray kaskasan mo. Napintas mo't dahit a waitress niya. When met, bro? Napintas met ti loka. Medyo mabayagan tayo gayam dito'y iha. Taurayan da pa'y ti anak na nga agapo iti abroad. Uray ko mano asidag. Taagawid tayo pa'y. Sa tayon to agsubli, mami. Ano sad tayo pa'y basit ti agyan dito'y iha. Italaag mo't na ito'y. Mabayag tumanan asaan tayo ang makaumay dito'y. Anya pa'y ngay, no di kasta, mami. Sapay, awan ti signal dito a lugar. Daytamot ti parikot dito'y. Masapol amapan ka pa ijay ili. Ijay tayan ti signal. Masadutak mo tamag na, mami. Adayo pa'y ti pagnaan. Sakbay ang makalugan ngagpaili. Dayta ti may sapim manawan mi dito'y kanidadi yu idi. Daksang gasat. Tanasapa mo't ni daddy apim musay. Gapo iti sakit na. Imbaglakit din ta bakasyon ita. Ado ko matilangan ko, mami. Uwan nga rod, anak. Ngam, masikuranak dito'y. Awan serbi ti cellphone ko. Uwan nga rod. Masadutak mo tamag na. Adayo ti mapagnasakbay ang makalugan ang mapaniji-ili. Tapno makatext wenno makaawag laang. Umunatan samat nga gawid, mami. Agbati pa'y laang ni Lola no kayat na. Ha? Sige. Kasaritak ni Lolam. Noan niya ti kunana. Ibagam mami. Masikuranak at talaga dito'y. Awan pa'y signal.
Adda, tayo iti kabambantayan. Cheers, kakadwa! Naragsak gayam, nagsasango tayong uminom. Ay nak, kanayon na maulit daytoy. Uy na, mayat kayo nga nakainom adwaket. Yan, nakapsot samot nga uminom ti kadwa tayo. Nagdumog mo tayo. Ha? Ay na, saan nga anaruam day ta nga uminom? Inawis ko lang amin. Tulungan tayo, taipan tayo ijayin. Ada kwarto ijaya pagturugan na. Ha? Ay mo na niya. O sige, tulungan tayo man nga rutigayam ko. Tayo talaga yan. Tulungan tayo tagayam tayo kat nga raon. Sige, tayo nakitaan. No ayan tinapintas abakan ti akwarto ijayin. Ado nga min tinakitak a guest anapan ijayin. Turista samad dagi jay. Sige nga ron, ipan tayo. Leo, sa labayan tayo pantay tiin. Sige kakadwa, sa labayan yun, tasurutan daw. Sino ti kadwak iti kama? Apay alamong lamuak. Nakaring ka matgaya man, my love. My love? Apay nga inawagan ak iti my love. Si Kamat, bartak mo kadila ang tinaramid mo kanya, kabayatan nga inawagan nak iti my love. Ti amok ni Grace ti kadwak. Grace gayam, tinagan ti asawam. Awan na nyaman na kanyak. Basta ikanak iti oras mo. Kayat mo asawan. Mayat ka nga balin akiridak. No lakit di ada pa nagayat mo kanyak, apay kit di nasaan. Ay ayatan ka ngamin. Uray, makibingbingayak lang iti ayat mo. Bayadak langan ti inaramid ko kan ka. Kat lipatin tanti amin. Sana mabalin, Eddie. Jak lakit di kayat. Jak kabala na mapukaw ka. Ngam amumat nga ada asawak. Diyan nga rod ko na kun. Uray basit pa nagayat tibingay mo kanyak. Ano sak? Kasta ti panagayat ko kan ka. Anya da ito'y anaramid ko. Sigurado lakit di amasaktan ti asawak. Numaamuan na ti amin. Aglidayak lakit di ti kasta unay no panawan na. Diyay ko na kun. Uray basit pa nagayat mo. Ano sak? Gaputa ay ayatan ka. Apay akas taunay ti pan nakariribok mo, bro. Mariribukan ako na Jack amo na ibagakin ka da ito'y wano saan. Amo kung ti parikot mo. Nakitak amay may sa akwarto tinagturugan nyo kani Sara. Kasano numamo ni Grace? Sigurado laki di ama sa tirik nana. Asino kumatimangi danon? Madanaganak bro. Saan ka di nga awan dakes apalimad adi sumngaw? Ay na, saan kumaati masakbayan, amabayag pa'y amapasamak ti pagdanagam. No di kat ti agdam hati sangwam. Saan ka asimurot ide na pananda, Grace? Saan ka di, Manong? Sana kasi murot, tas sana mabalin na panawak ti negosyo kading. Kasta ka di? Pati ka di, Rabi? Kat agyan ka ijay ayan ti negosyo? Apay anadamag mo pa'y ti kasta. Nadamag ko lang, mat. Ta saan ka ngamin asumang sangpet, Manong? Amo ka din ni Grace date na? Anya ko matiam muna. Kan, anya ka di ti sasawamon. Si kalaan ti makaam mo. Saan ka di, Manong? Sa dinong ay ti pagturturugam no awan ni Grace. Diyak amo ti bagbagam. Ala, inakpay. Adda importante apapanak. Kasla adda karkar na kini Manong Eddie. Kayat ko aduktanen ti amin. Apay asaan nga agaw awid dito.
Napan nagtrabaho dagiti duha. Masigurado kung may tumanan ni Leo. Ang kasano ka? Umay ka di manan ni Edim? Madlaw nga ay ayatan na unay dedya Grace. Imbaga na abayadan na kanulaan. Talipatan min ti amin. Saan mo ipalubos Ibagam ka di. Ano panawan na ka? Ibagam ka ni Grace ti relasyon nyo. Mayat timbagam. But nga. Tapno di nakisina. Nang runa, takasla nagbungat inaramid kanya ni Jack. Ibagam ka di ka ni Eddie. Nga iso ti ama. Tapno addan to sustento nga itidnakin ka no madaron ti tiyempo. Mayat ka talaga amin asingasing mo. Aramatam ka di ti utak mo. Tapno nasaya at to masakbayam. Bayam, tainton addan makabulan. Agpakita ak iti doktor. Nung mapanagna ka na masikugang, ibagak ka ni Eddie nga iso ti ama. Naitamang ti kayat ko ken ka. Amo nga aramatan ti utak mo. Agawid tan mami. Agpakuyog ta kadagiti kasinsin ko. Taumunatan ijay lugar tayo. O sige anak, agpaitulod ta nga rod. Tadyak unay masurutan ti dalan a bumabay ti bantay. Wan mami. Itulod dan tumat ni Lola inton agawid. Takayat na pa'y mo ti agbati ditoy. O sige nga rod anak, isagana mo dagiti gamit mo. Kailiw kumatan ni Daddy, mami. Oray siya, kailiw kumatan. Kaasimot nga agmay-may sana bati iji balay tayo. Masurpresa lakit di, mami. Di na namnamaan na sumangpot ta. Sigurado lakit di, akanayon na taasagsagaan asumangpad. Bro, agawid akpay. Taynak ag sukat, sakbay ang mapanak iji ospital. Uray siyak, bro. Inakbiti di balay. Nasapa pa'y mat. Jack nakapag-shower dito'y in. Tawan pagsukatak. Ay, day tangarod kat. Ay, intom na minsan. Mangitugot talangan iti pagsukatan ta. Tapno saan tan nga agawid. Kat, kasanon tinagsukatan ta? Ibati ta ka di dito'y in? Ay, una. Ala, agawid kan. Taagawid akmaten. Inton Sabadon tumanen, bro. Dito'y tamanen amaturog, kan ag happy-happy. Ariglado, Kaano nga taas sumangpet da Grace kan ti anak mi? Mailiwak pa ikit din kadakwadan. May kawak ngagmay-may sa dito'y balay. Nakaarami dak lakit nga rod iti sana may parbang. Ay, ibatik pa'y dagiti badok iti rabaw ti kama. Tain nakpayak shower. Sakbay ang mapanak iti opisina. At datan dito'y balay, mami. I-charge ko ti cellphone ko, tawagak ni Daddy. Sa ano pa'y nga awagan ni Dadim? Tapno masurpresa inton sumangpad. Mailiwak nga minan ka ni Daddy, mami. Nukas tati ko na. Oh, di iso ti masurot. Good girl. Sige, ingka pa ije kwartom. Tamapanak mo't ije kwartom, ika ni Dadim. Okay, mami. Nagadumot tan alupot itirabaw ti kama. Kaawatan anamurang dagito'y alupot. Alag ida taipan ko ije laundry room. Ni, apay ngay asabali abang banglo ti masayop ko kadagiti dadto makawas na. Ha? Adalem ti lipstick iti bado na. Adda nga tamaduktalan ni Grace iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo ita alawas ana pauluhan. Legal Wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo
ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas nabayagan da Grace ijay Visayas. Iti kaawanda iti balayda. Napasamak ti San Arumbeng kada Eddie kan Sara. Nagpakpakasi ni Sara asaan kuman apampanawan ni Eddie. Nadanon nga rod ti isasangpat da Grace iti balayda. Kat naklaat da ito'y iti nakita na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagado alupot iti rabaw ti kama. Kaawatan anamurang amin dagiti alupot. Alag ida, taipan ko iti laundry room. Apaya sa bali ti masayop ko nga angot ti bangbanglo. Ha? Adda pa'y lemma ti lipstick iti bato na. Jack naka-grocery. Isolakwan nakman iti sabon mo, Olive. Adda ka matgaya man, Grace. Medyo nabayagan kayo itinapalan nyo Nabati pa'y ket din ni Mami ijay Taurayan da pa'y ti kaanakan na nga agapo ijay abroad. Ayun gayam. Adda ka di pagturugan ni Manong Eddie iti opisina na? Ha? Apaya na damag mo dayta? Iso siguro ti pagturturugan na idiawan kayo. Ha? Apay? Man-mano ka di idi nga agawid? Wanmat. No daddo makat bigaten no lumabas ti kotse na ditoy. Inton kwan, mapanmanen. Mapan ka di agsukat no agawid. Ado ti lupot na itirabaw ti Katre. Oh, Grace, naikulang kamatan. Ha? Oh, at iti sabon agat-gatangam. Ngam ni saan mo ko mga idandanon kin nila kayo mo ti imbagakan ka. Tapno dinak ungtan. Nalpasan ti Jutik. Mabalin ka di ama pantamanan iti restobar? Ngam, saan mo't asabado ita? Uray saan asabado. No kayat ta, mabalin la tamat. Sabagay. Kaya't kumat makasarita na imbag ni Sara. Imawag ngamin itay. Kat imbaga na nga da kano importante nga ibaga na kanyak. Matlagayam. No anyaman day ta nga importante nga ibaga na. Mabalin ka di ama amwak tumet. At dayamat may sekreto ken ka. Anya nga tat ibaga na ken ka. Wala. Agrubot ka nga ruden tamapantan ijay restobar. Kalpasan na. Ijay in tumanan ti pagturugan ta. Okay, mapantangar ho din. Anya ka diti ko na nga importante nga ibagam, Sara. Nagapuak iti Dr. Eddie Calman. Imbaga ti doktora masikuga. Kaawatan ang nagbunga na gusto inaramid ta. Anya, addan to anak ta? Rumbang kumamaragsakan ka, saan ka di? Nakaragragsaka, tadanton anak ta. Kasano ita dayto yan? Kasano ni Grace kanti anak mi? Di mo kumapakariribukan ti mabalin ang mapasamak. Ti importante, addan anak ta. Kastoy nga ron ti aramiden ta, numasikog ka. Saan arumbeng nga agtrabaho ka pa dito yung restobar? Kasano nga, itigatang ko kadagiti masapsapol ko. No saan ako nga agtrabaho. Mangalak iti apartment apagyanam. Pasaray umay kabisitaan iti apartment nga alaag apagyanam. Ano pagkaragsakam ha? Nangabak ka ka diti pinustaam? Ita ti mauding aldaw ko dito yung resto bar. Agyanak pa yun iti apartment, amangura iti panagdakkel ti tiyan ko. Apartment kunam? Imbaga ka ni Eddie ang masikugag. Imbaga na sumardang ako nga agtrabaho dito yung resto bar. Iyalaan na pa iti apartment. Naggasat kang gayam. Agsweldo tayon inton malam. Agpakana ka kanin ka ni boss? Wen, madamdam ha? Umay
May nakdagasan ni Eddie dito eh. Itulod na, ija apartment ko. Okay. Mamati ka di nga anak na ti sikog mo. Iso nga ron apa ikatanak dito yung resto bar. Takaasi ka no, ti agbalin nga anak mi. Mapanta ka din iti apartment ako nam, Eddie. Wen, ijay ka nga gen. Masapul nga nadam ti bagim. Tapno na salon at to ti anak ta. Kasano dagiti aramatan ijay. Dagiti alikaman ti kayat ko asawan. Saan mo napagparikutan na ita? Ang dami ni Jayan. Kayat mo asawan? Nakagatang kan? Wen, anda inawagak ka nang i-deliver ka dagiti amin agamit iti kusina kan salas. Ikang kalangan iti igatang mo kadagiti kasapulang pay. Thank you very much, honey. Ay, ayatan ka una eh. Intang nga din, tapno makitam ti apartment. Magagana naklakat nga ron ang makakita iti bagbagam nga apartment. Nagpintasan, honey. Itakla nga mapadasan ti agyan iti apartment. Kwarto lang ti abanga kapag giganan mi. Ita, apartment. Nalawa pa iti sala. Bukod a kwarto, kusina kan aminan. Basit lang da ita, no agpay iti anak ta. Ay ayatan ka unay, Eddie. Ikarik apag serbian ka iti amin a puso. Ala, mapanta ni Jay kusina. Tapno makitam dagiti gamit ijay. Okay, mapantan, honey. Wow! Nagpintasan! Kursonadak ti Maris ti Ref a ginatang mo. Green? Paborito ka Maris ti green. Nasayat mo ta magustuhan ti ginatang ko aparaken ka. Hello, darling. Ayan mo ka di, Grace. Malaman Apay adi ka pa'y nagawid, darling. Ayan mo ka di. Ay? Adda kayo ka din dito lugar tayo? Saan ka kuman nga awagan? Tapno ma-surprise ka inton sumangpot ka. Ngam di ka matla agawid din. Maturog ka kadi iti imbaga ni Olive a pagturturugam. Ha? Saan, darling? Diya ka mo nga da kayon. Urayan da ka. Umaya kon. Asino ti mawag? Tagdardaras ka matapumanaw, honey. Ni Grace, si Mang Peddan. Masapol nga agawid akon. Ayan nga iti kunam nga ibatim apara iti kusina. Mabit lang ta ibatik. Tay nakon. Inton bigat ka nga agawid, honey. May sak dito inton rabi eh. Saan mabalin ang maturugak dito eh? Tas si Mang Ped gaya man da Grace. Kabutang mo ka din ni Grace, honey. Saan ko akabuteng? Ala, ditakan. Mapanakon. Pimanawan ni Eddie. Madlaw nga ay ayatan na launay ti agnagan iti Grace. Nga, sana mabalin daytoy. Masapol nga artapak dayjay ag Grace. Tapno siyak ti ituloy na akas asawa na. Makita no asino tinalalaing. Masapol asyak ti mang tagikwa ni Eddie. Kanti kinabak nang na. Nagmayat, daytoy ayan ko nga apartment. Ni Adrian. Hello, Adrian? Nakaawag ka man? Ay, loka. Di ka mo't agipadamagan. No kasanot ti agyan iti apartment. Enjoy kayo kadi kundi Eddie? Nakatugawak anak kadikwatro itinalamuyot a sofa. Angam, masurunak? Ta inawagan ti agnagan iti Grace ni Eddie kat nagdardaras a rimuar. Kaya't maasawan, pimanawan dita. As in, agmay-may saka iti apartment mo? Kasta nga rod, no saan ko mga imawag ti bruha, kadwak ko maita ni Eddie. Anya nga rod, kat bumulbulod ka laang. Sana bale, ta adda ka dita apartment mo. Masigurado ka kompleto kay ti appliances dita. Wan matkit di, ang masayang, ta saan asyak tinagbalin nga asawa ni Eddie.
Siya kumatibak nang, saan kat aday jay agris? Naggapom ka di, darling. No saan ka nga inawagan? Saan ka kumapaya si Mangpet? Saan man, darling? Adala ngamin impa-repair ko itilugan. Naimbag ta nakaawid kayon. Mailiw ako na yan kada kayo. Kasta kami mat iti anak mo. Mailiw kami kan ka. Iso a pinanawan mi pa ni Mami iti Visayas. Sumaro nun tulaangan. Kumusta mo tinapanan nyo, Ijay? Daddy, nasulinak ijay. Awan pa'y signal. Diyak pa'y makaayayam iti cellphone. Di ka pa'y maawagan. Boring ijay. Ngam kasjay ti biyag mi di ubing kami pa eh. Awan ti cellphone, iso ati ay ayam mi kat patentero. Sigking, linnemangan ken anya pa dita asan a cellphone. Iso ti ay ayam da ijay, Daddy. At dapat di kugtaran da tilata. Inton maitapis. Mapanpidoten ti maysa. Sakbay ang mapan agbirok iti kadwana ang naglamang. Kasjay kami di ubing kami, anak. Ita, panay cellphone lang ang tigam dagiti ubing. Apay nga dalam mati lipstick iti polong. At dapay sa bali abang banglo na sayup ko kadagiti daduma abadong. Lipstick? Amang ano tayo nadungpar ko a babae di magmagnaak. Amang ano na isagid ti rupa na itibadok. Kasta ka di. Sige, nakasaganan ti lamisaan. Intay manganan, kalpasan na makasukat ka. Sigurado man na mabsugak ita. Tadan tinalaing agluto iti naimas amakan. No saan ka lang ay ayatan, saan akon ang nagluto, tanabanugak iti biyahe. Kayat ko lang amin amabsog ti asawa. Agyamanak, darling. Kailiw ka, ken tinaimas a lutom. Saan ka kadimot lang ang nagaramid iti may kaniwas? Kabayatan nga awan kami kani Eden? Anya ko maamay kaniwas, darling. Ala, intayo kat manganan. Tani, mabisina kon. Hello, Lola. Adda ka kadidita ili, ta nakaawag ka? Wan, apo. Intuludak dito'y ili, taumayak ba't tandita? Mapan kayo ka din ije pantalan, Lola? Wan, apo. I-text ko no niya nga oras ka agrubot ti pagluganak. Wan, Lola. I-text siyo no makadanon kayo manan iti pantalan. Kan, no aglugan kayo iti bus. Wan, apo. Ibagam ka ni mamim, tasabtandak to, wan? Wan, Lola. Ibagak to ka ni Mami, tas sumabat kami to ije terminal ti bus. Wan man nga rod, apo. Sige nga Rodin, Lola. Bye! Nagpintas mo't ngagpaiso na ito apartment mo, friend. Naglawa. Maragsakan ak unay, tanamati ni Eddie nga iso ti amati si Kugko. Nagswerte ka. Ako ka. Makitkitam ka rin pa na dyan nga amat ni sikog mo. Uray saan ko na makitkita? Awan tumatlat sirbi na tao. Manglilipot. Imbaga, tada ni Eddie amang itak dari ti inaramid ti langgong. Ada pa'y apartment mo adi na oras. Kompleto pa iti appliances. Iso saan ko apaluspusan tinaimbag agasat ko iti sidong ni Eddie. Bongga nagpaiso tinasaraka mapagbakasan. Aging gat kaano nga tada ito. Ha? Anyat kayat mo asawan? Nungay maduktalan ka asawa na, kat idarum na kayo. Kulong ti pagtungpalan niyo. Adaman damaga, Grace. Dinamag mo ka din kin ni Manong Eddie no nagturturugan na idiawan ka? Amang ano iti bakante a kwarto iti opisina na. Adapay dakkel a sofa ijay, amabalin na apagidaan no kayat na. Kasta ka di? Ay, kas lang amin addama di ngagparparik na kanya. Anya ko maday tang agparparik na kan ka? Narigat nga min ti agsasao. Amangan no agkibaltang ti atap ko. Kasla damot atap ko a palso a mapaspasamak.
No si ka ti pagaramidan ti asawam iti may kaniwas. Anya ti ramidam? Anya, may kaniwas di kayat mo asawan. Kas kumay ti agbabae. Apay ko mga agbabae, kat sa anak mat nga kurkurang kankwana. Imposible, ang mapasamak dayta, Olive. Ring-aring ti cellphone ni Eddie. Adan sapay lang iti banyo. Mami, nalipatan samat ni Daddy ti cellphone na. Napan ka din iti opisina? Ada pa iti banyo, anak. Kitaan ng tulangan, inton madamdama. Kitaan nyo ano, anya day ta, Mami. Amang ano, emergency. Anya nga ta, ti makita ni Grace iti cellphone ni Eddie. Papagayam, di liwaya na denggan, tituloy ta serye tayo ita alawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Reputaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi saan ang mauray ni Grace ni Eddie nga agawid. Inawagan na nga rod ti asawa na, kat nagawid nga rod ni Eddie. Iti panaglabas ti aldaw, saan ang mauray ni Sarah ni Eddie asumarungkar. Isu nga in text na dayto. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nalipatan samat ni Daddy ti cellphone na, Mami. Napan ka din iti opisina? Adan sapay iti banyo, anak. Kitaan ng tulangan, inton madamdama. Kitaan yun ano, anya day ta, Mami. Amang ano, emergency. Ada pa nga tayo iti banyo. Jakmat na nga ganagandar tilugan na. Inakitaan no at dapat tilugan iti garahe. O, sige, anak. Mami, awan mat. O, sige, anak. Kitaat man, no asino ti umawawag. Hello? Hello? Asino da ito'y? Ayat ka din ni Eddie. Apay nga dakan ka ti cellphone na. Asino da ka di? Anya ti masapol yu iti asawak? Idad mo kan kuha na ti cellphone na. Ada ibaga. Awan dito'y ni Eddie. Nabati na ti cellphone na. Saan ka diya mabalin nga ibagam kanya? Taidanon kulatan kan kwa na? Mailiwakon kan kuha na. Ngam di matlag pakitan. Asino ka? Apay akailiw mo ti asawak? Asawa ta adwa. Kunam. Bye. Anya? Asino dyan mawag, Mami? Apay ana ikulang kayo. Sino day chay? Apay akas chay timbaga na. Pudno nga ta. Ti anya, Mami? Mapan ka pa iti kwartom, anak. Ibagam ka ni Lolam, taumay dito eh. Wan, Mami. Adan sa ni Lola iti kusina. Sige, inak ayaban. Pudno nga ta dito eh. Manula ang alawas nga awanak. Adda ka din kasukat ko. Apay anak ko, kaskala na tukawan iti ulag. Ada, imawag a babae, Mami. Dinamag ko no asino. Kat, kuna na nga, asawa ka numot ni Eddie. Anya, saan nga taarong number? Wano, agbal na ti imawag. Imposible, Mami. Diyak maawat alukunak ti asawak. Iha, saan mo pa'y nga amuno anya ti pudno? Pankampay nga umuna. Kita agmanan, no ada text na. Sakbay nga agsakit tinakam mo. Agdamag ka pa'y nga umuna iti asawam, iha.
Ada text nga agpay so tiagnagan ti Sara. Basaot man. Hello, Han. Di ka matla umayan diti apartment. Agmay sa akanayon dito ay. Diyos ko! Apay akas lamadandanagan ka. Ay na, bigbigat. Mapanak kumakat ijay trabaho. Nabatik sa ti cellphone ko ije balay. Awan mo't iti bulsak. Amangan mo't no da ijay bag mo. Kinita ket awan. Panagkunak ket nabatik ije balay. Ah? Ay na. Ikararag mula angin. Asapay la kumatasan nga umawag. Wano ag text ni Sara. Ay non, delikado ka. Sana mabalin. Masair lakit diti asawak. No adda mabasa na a text ni Sara. Saan ang mabalin? Ket, anya pay lang ter aramidem ngay. Ingkalayan na na. Sige nga, Rod. Panawan kan. Tayo nakalaan ti cellphone ko. Saan ang mabalin nga adda mabasa ijay ni Grace? Nagsubli ka kadi. Gapo iti nabati ma cellphone mo. Um, Anya tinagkurangakan ka, Eddie. Inaramid ko mat amin ti kunak. Apay nga insukat na. Saan ka nga insukat, darling? Please. Ulbod! Napod nang ayayatan nag. Apay nga rod nga adda Sara iti biyag mo. Saan ko nga ay ayatan ni Sara? Patyan na kuma. Hindi nakarakupan, hudas ka. Impay ko ti amin ko kan ka. Anya pa'y di kurang. Pakawanan na kuma, darling. Siga ti ay ayatek. Inayat kay tinapod no. Nagtalaga kiti kastaunay kan ka. Ngamayan day tapa nagtalaga. Manglilipot ka. Anya ti aramidek. Tapno mapakawan naklahay. Pangasim tay bagam. Aramidek amin nga ibagam. Promise. Aramidek. San ka pa'y ngagpagpakita kanyak? Takas labong takti baro kung ko makakit-kita kan ka. Pumanaw ka! Apay akas kalan ako taran abilit, honey. Umanag ka, tailutag tinasakit mo. Apay nga imawag ka iti balay. Apay nga imbagam kini Grace ti amin. Adamat karbangak, saan ka di? Awan ti karbangam kanyak. Ta imbagak met abayadan ka. Ngem di mo kayat. Saan ko nga ilako kan ka ti ayat ko, honey? Ay ayatan ka nga min. Saan ka nga ay ayatan? Inyalaan ka lang iti apartment para iti anak ta. Awan relasyon ta. No awan relasyon ta. Apay nga rod, anaturog kay ti ayan ko. Basta, saan ka nga ay ayaten? Ti asawak ti ay ayatek. Amok nga iso ti legal wife. Mistress nakmat. Iti sumagmamano abulan na panagdan nata. Inayat ka iti kastaunay. Ay ayatan ka unay, Eddie. Di ta ka man laingan. Dinadaal mo ti relasyon mi iti asawak. Hello, Sara. Itamang pa nga imawag ka. Kita man ni Eddie. Makapong tutunay. Pinataray na ti kotse na. Nagpartak, ti pa nagpataray na. Ay na. Ay sus, kasyan na day no makapungtot. Agpataray iti napardas. Ay, ang mga numadisgrasya. Overspeeding lakit di manen. Anya ti aramidan ta. Ang mga numadisgrasya. Ay, sapay awan ti dengdenggan na day no makapungtot. Ay, delikadon sa anya ngamin ti inaramid mo. Inawagak ni Eddie. Ni Grace, tinakasumbat ka nakabasa iti text ko. Hala ka! Apay nga inaramid mo dayta. Ay, delikado nga roden Sigurado nga addasaan anasaya at amapasamak. Ay, sikan tumat ngamin. Tilay nararamid mo. Hello, Grace. Adda ka didita ni Eddie? Ada ka di amo maipapan ka da Eddie kan Sara.
Aha. Ay, kuha, Grace. Sikat ay atan ti asawan. Nupod nung ay anak, di na kumain sukat. Ay nga, saan ko maakasta, friend? Amangan ngamin na madisgrasya ni Eddie. Ngamin, agpatpataray day jay itinapartak no kas di makapungtot. Ada ka di maaramidan tayo. Nukasta ti aramidan na. Ay na, madanaga na klaunay. Kaasimat ni Eddie. Asino ita ti nakakaasi? Iso anang lipot. Wano siyak ang naliputan. Ha? Ay, hindi ka mo ti aramidek. Ay, ang mga numadamdam kat adan iji ospital ti asawam. Ay, pakawanam kuman, Grace. Apa ngayon may kaditeris to bar? Dakkelan ti tiyan mo. Ningamin, Eddie. Pinapanaw samat ti asawa na. Imay ija apartment ang makapungpungtot. Amo ka diti asawa natin, may papan ka na kayo? Inawagak kan in text ko ti cellphone ni Eddie. Ni Grace ti nakasumbat. Kan nakabasa iti text ko. Very good. Masiguradok na outside ako lambo. Iso anak pa ni di apartment. Orayom, ta masiguradok na agsubli di apartment. No saan nga awatan ti asawa na. Kasta nga ta? Agawidak nga rudan. Tapno addaak ijay apartment no mapan ijay. Rumbag lang. Ala, agawit kan. May kakit dito yan. Uy, adda aksidente ka no iti downtown. Ay, inyig dati biktima ditoy. Uy, umunagak iti emergency room. Uy. Oh. Oh. Ni Eddie da itoy. Ando ti sugat na. Ay na. Grabe, tinapasamak kan kwa na. Patayo ni Jessiyo. 50-50 ti pasyente. Ay, when, Doc? Hello, asino ka di daytoy? Hello, tita. Ni Leo da itoy. Ibagam kumakan ni Grace ang aksidente ni Eddie. Serious ita. Aday di silid na, sana rumrumwar. Sangit a sangit. Ibagam iti babae na. Taiso ti mapan mga sikaso kan kwana. Tita, ladingitak ti mapaspasamak kada kwada. Ada ka di amom iti mapaspasamak. Apay adi mo inanawa ti gayem mo. Kwa, tita. O, sige, tita. Pakibagayulatan ka ni Grace. Bye. Diyak ibagbaga ka ni Grace. Tapno saan ama na yun ang tisakit tinakam na. Anya ka din da ito ang mapaspasamak kada kayo, Eddie. Hoy, na-aksidente ka. Nimot Grace, saan ka no arumrumwar? Hoy, kaasimat. Hoy, adan samat basol ko iti napasamak. Hoy, siya ngamin tinangawis ka ni Eddie anapan iti resto bar. Ay na, apo. Pangasim kumaa. Tasaan mo nga ipalubos nga dadakas ang mapasamak kada Eddie kan Grace. Ay, ugayam. Awagak ni Sarah. Tapno isulangan ti umay. Oh, Leo, nakaawag ka mat. Anya ti madamag. Ay na, adaak ita dito ruwar ti ospital. Tawan signal ija uneg. Ay na, Sarah. Serious ti kasasaad ni Eddie. At ICU. Anya? Serious ko nam? Anya ti napasamak? Na-aksidente. Numabalin. Umay ka kumata sublatan nak. Ay na, napuyatan nak anang bantay kan kuana. Sige, itamat lang. Umayak di ta ospital. Sige, agyaman nak. Awan pa'y ngamin pulos turog ko. Okay, mabitak lang. Madamdama, addaak ditan, Leo. Apay adi ka mangmangan, mami. Kasano no adama di ang mapasamakan ka. Kasano akton, mami. Diyak ka ba ulan no awan ka, mami. Ala, ingka mga anak. Bayanak lang ditoy. Diyak kayat mo ti mangan no di ka mangan, mami. Umay kan ata mangantan. Please, mami. Manganta ko man, tamabisina kon.
Oo, sige. Saan arumbang mairaman ka mabisinan? Saan arumbang apailuyo sakit tinakam? Si kalangan ti pangipayak iti amin nga oras ko. Apay ngamin, mami. Anya ka di ti parikutyo. Ayan ni daddy. Adan iti sidong ti sabali, anak. Anya? Diyak maawatan, mami. Saan na day ti pagsaritaan ta? Agsakit lang ti barukong ko. Ala, intakat manganan. Tasumra kak itay di restaurant. Sumurot ka kanya. Sige, mami. Imbag tarimwar kamutlaangan, iha. Napanunot ka maminti anak ko, mami. Kasi ang mairaman. Husto tako nam, iha. Hanya nga rod, at daditaan, saan mo na maibabawi dagiti pasamak? Nagsakit namin na panunutan, mami. Napudno akan kwa na. Ngam di naggayam kap-kap na kan. Ta nagsapol pa iti sa bali. Ngam idisaan ka rumrumwar, imawag ni Leo. Adda kano di ospital ni Eddie. Na aksidente kano. Anya tinsong batyo iti awag ni Leo, mami. Gapo iti surun ko. Imbagak nga awagan na day di babae na. Taiso ti mapan mga sikaso kan kwa na. Kasta ka di, mami. Nalabit nga dangarudon ijay ti kabit na amang banbantay kan kwa na. Agtrabaho akit di para iti anak ni. Bay ak idaadway di ospital. Numang mangangnak, Eddie. Ikutim ko matiramay mo. Pangaasim. Mayat matan ti vital signs na. Ang kuno ti doktor, nga mga no adama di abu nga ti pan naka-aksidente na. Anya ti kayat mo asawan? Saan pa nga imbaga ti doktor? Nga namnamaan tayo ti imbaga na ama di a resulta na. Anya ka ta? Agbalin ka di abaldado? Uy, saan tayo pa ama ibaga? Ang depende ti mapasamak intun makariing. Urayan tayo ang makapuot ti kayat ko asawan. Anya ka ti mapasamak intun makapuot? Ay na, at dadanag ko no makapuot ni Eddie. Tapay nga dadanag mo ako nam. Si kamat ni masabat ko, Leo. Kumusta ni Eddie? Critical pa lang, ti kasasaad na. Kumatos pa laeng. Adda ka din nadangaran iti unag tibagi na? Nalabit nga da iti utek. Nakarong amin ti pan nakadangran na. Gapo iti pan naka-aksidente na. Malasatan na nga ta. Day tangaron ti pagdandanagak. Sapay lang kumata malasatan na. Anya ka di ti posible ang mapasamak no kas pangarigan makapuot. Saan ngagpapada ti tao? Depende ti bagina. Noan niya ti damage na. Leo, nagmulagat ni Eddie. Saan tayo pa abiglaen? O sige, inakpay iti ayan ti doktor. Sino ka? Di nak mabigbig, Eddie? Sa dinutayan ko. Apay nga ado tinakawayat kanyak. Adday ti ima. Agwang anya da kitoy. Apay, asaan ang mabigbig ni Eddie, ni Sarah. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluhan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insura para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Peclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan.
Di napalabas, napartak ti panagmaneho ni Eddie. Agapwanan ti panakaaksidente na. Intaray da nga ron iti ospital, kat critical ti kasasaad na. Inyawag nga ron ni Leo ken ni Grace, ngam ni Nana Helen ti nakasumbat. Imbaga nga ron ni Nana Helen at ti babae na ti awagan na. Kalpasan ti sumagmamanungal daw a panagtalay na ad ni Eddie iti ospital. Nakapuot matlangan da itoy. Papagayam, dinggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napuluhan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Leo, nagmulagat ni Eddie. Oh, saan tayo pabiglaan? O sige, tayo nakayaban ti doktor. Sino ka? Di nak mabigbig, Eddie. Sa dino ti ayan ko. Apay nga ado tinakawayat kanya ka. Aday ti ima. Iti agong. Anya dagitoy. Senyales na mayatan ti pasyente. Malasatan na ni patay. Leo, itad mo na iti resetak. Ay na, wundok, kit agyaman na. Mapanta ka din in restaurant, Mami? Wan anak, masapul nga agtrabaho ak para kan ka. Masapul asaan ko abaybay ang ti restaurant para iti masakbayam. Ayan ka din ni Daddy, Mami. Napanan iti sidong ti sabali. Saan mo nasapulan? Kabailan ka nga isakad, anak ko. Ngam kayat ko ang makita ni Daddy. Urayam nga umay nakasarungkaran. No napatag kamotlaan kan kwa na. Saan ka kadi napatagkan ko na, Mami? Saan ako napatpatgan ni Daddy, anak? Imposible, Mami. Jakpat yan. Uray siyak. Saan ko matapat dyan? Ngam naaramid naan. Apay adinak mabigbig ni Eddie, Leo. Kuna ti doktor, anatamaan iti anterograde amnesia. Anya ti anterograde amnesia. Malipatan na dagiti nabiit pa'y apasamak. Ngam, intak ang malagip na pa'y tinapalabas. Anya? Saan ka di ati amnesia kat awan malagip na? Ay na, anterograde laeng nga rod. Nagduduma ti klase ti amnesia. Maagasan tupay nga tadayta nga anterograde amnesia? Saan tayo nga amuno kaano? Depende dayta iti tao ang matamaan. Ngamin, adda maka-recover. Adamat saan? Apay ajak meten makitkita ni Dadim. Adan sa kano iti sidong ti sabali, Auntie. Anya? Addan iti sidong ti sabali ko nam? Ay, di ka maawatan nga ubing. Uray siya, Auntie. Jak not maawatan. Ngam, dayta ti imbaga ni Mami. Nagsingpet ni Dadim. Imalatiw iti sabali. Anya nga'y malatiw, Auntie. Saan ko ang maawatan? Ay, damagam to kin ni Mamim no anya dayta basang. Ay, gumatangak iti sabon, Auntie. Aglaba ka no ni Lola. Ay, kaano pa'y kadi asaan na nagaw-awid ni Dadim basang? Nabayag mo't pasiton. Ngam, saan ko abinilang no manong aldaw? Mangankan, bro. Tapno daras ka pumigsa. Diyak kayat timangan. Kailiw ko ni Grace. Saan mo ka di at talaga ang malagip ni Sarah? Sino Sara? Diyay mangibagbag ang asawak. Awan asawak Sara. Bro, imbaga ti doktor ang mabalin mo ti agawid. Iawid kan iji apartment mo nga ayan ni Sarah. Apartment? Adda apartment ko. Ada, bro. Ijay kapay, tama siguradok ang nasakit pala ang tinakam ni Grace kan ka. Adda ka di basol ko iti asawak ako nam. Apay ang nasakit tinakam na kanyak.
Kuha, bro. Malagip mo to, no agsubli ti lagip mo. Ang may mayat no ijay kapay la apartment. Taka na yung nakangamapan ijay. Kumusta ang Leo? Agawid ka din? What? Tulungan na. Ta ijay apartment ti pagawidan ni Eddie. Rumbang lang nga ijay. No sana pinagdalaw ti asawa na saan kumaan na aksidente. Hoy na, saan tayo kumanga agpabasol no apay an aksidente? Biktima pa lang ni Grace. No di na pinagdalaw, naliklikan ko matipan naka-aksidente na. Ngam saan namot nga imbaga nga agmaneho iti nakaparpartak. Saan ka di? Hanggang panunuton tayo no apay a pinapanaw na. Ha? Sige. Doon kong araw doon ti wheelchair. Mapan tayo. O sige, at damatin ijerwar ti kotchek apang iluganan tayo. Sara, ilutom dagiti namnamaam akayat ni Eddie, tapno daras umimbag. Ngam, apay adina kayat no pakanak. Gatas laang kanda num, di kayat na. Ay, ala, padasak akasarita ang mangan, tapno daras umimbag. Sana la kayat ti uminom, no sikat ti mang painom. Ngam na siyak, di namat kayat. Sa nabali agyanak pa'y dito apartment, tapno maasikasok, kat daras umimbag. Adamot kit di ti may sa abakan ti akwarto. Ejay kan nga agyan. Ang no adda jutik, kapilitan, asikat ti mga sikaso kan kuana. Madlaw ko analiday ka ang kanayon, Grace. Husto ti atap ko idi, saan ka di? Jack ni namnama ama aramid ni Eddie kada kami ti kastoy. Nung atang sublikan ka, maawat mo ka di pan? Nalabit asanan nga agsubli ti sigod apan nagayat ko kankwana. Ngam kasapulan ti anak mi ti ama. Sa bagay, ngam nabayag baslitan ajak nakitkita alimabas tilugan na dito. Addan iti ayan ti mistress na. Api nga tamot nga dalalaki asaan amapnot iti asawa da. Daita ti Jack amo asong batan, ading ko. Nakakutkutong kan. Apay adi ka mangan. Kailiw ko ti luto ni Grace. Naimas ti luto na. Kaya nasingpat nga asawa. Asawa nakmat Mangan ka, tapno agbaliw ti itsuram. Nagkutong ka. Asawa ka ayamat. Katulong kan samat. Ngamsan mo nga mo ti agluto. Makapasakit matibang bagam, honey. Kaano ka di amalagipnak? Sika ka di tinala ni Grace a katulong. Di mo pa mo ti agluto. Sana na imas ti lutom. Anya nga ron ti kayat mo aluto, tapno mangan ka. Sayang ti kinabaknang mo pa kay ranudak, no adda mapasamak kan ka. Panawanak dito Ingkakat biro kan ni Grace. Mailiwak kan ko na. Adda ka din damag mo, no kumustan ti asawa. Padasak to ti agdamag ka ni Leo, mami. Ada atap ko ana aksidente. Gapo iti panang papanaw mo idi kan kuana. Jack mo tinamnama nga agmaneho iti nakaparpardas, mami. Damagamot no kumustan ti kasasaad na. Asawang paylaang dayjay. Ama ti anak mo. Uwan, mami. Nileyon ton ti pagdamaga. Kasla na kuna na ngamin idi imawag. A critical kano ti kasasaad ti asawam. Ha? Critical ko na yung mami. Apay adi yung baga kanyak a critical gayam. Kasano kat di ka matrumrumuar? Sangit ka mat asangit. Apay kasla kumarkaro ti kasasaad ni Eddie, Leo. Madandanagan nga rod. Kasladinan tarigagayan ti agbyag. Nila ang Grace ti sapsapulan na. Kasano, no adadakas ang mapasamak kin ko na dito Saan ka akayat asaktan? Kayat kong agsubli ti ganaygay ti gayem ko. Di ka maawatan. Anya ti kayat mo asawan.
Amang ano ni Grace ti makatulong kan kuana. Tapno daras umimbag. Isublim ka ni Grace? Kasta ka ni? Kwa, pagparangak asyak ti akin apartment ditoy. Padasag ti agpakaasi kan ni Grace asarong karan na ni Eddie ditoy. Barang mga ni Eddie, kat agsubli ti pigsana. Mayat nga tadaytang aramiden? Pangasim ko masara. No napatagmatlaan kan ni Eddie. Aramiden tati amin a remedyo. Tapno lang mangan. Tapno aging bag. O sige, umanugot ak. Ngam dito nga agyan ni Eddie. Pinalubusam ang mapanibagan ni Leo ka ni Grace ti may papan ka ni Eddie. Kasano, no adadakas ang mapasamak ka ni Eddie dito Ad-adda nga awan magimulak. Ti pagsidaawak. Kasla nagbalin mo tan nga ubing ni Eddie. Resulta ka no, ti pan naka-aksidente na. Ininot ka nung agbaliw. Ang kasano nga agbaliw? Kat saan mo't nga ron amangan? Nagasat pa lang ni Eddie, tanasaya at ni Leo agayam na. Asikasun na iti husto ti gayam na. Bilibak mo't nga ron iti dayjay aleyo. Itaman pa yan nakapasyar ka dito Nabayag mo't basit adi kaim imay dito balay, Leo. Grace, agpagpakaasi ak. Manipot pinapanaw mo ni Eddie. Saanan amang manghan? Dinan kaya timangan. Kaasimat. Si kaakanayon ti sapsapulan na. Saan ka di anapan iti ayan ti kabit na? Idinaksidente. Naaddaan iti anterograde amnesia. Dinan malagip ni Sarah. Di na kamalipatan. Si kalaakanayon ti sapsapulan na. Ay na. Kaslaubing ita iti apartment ko. Sika ti mga asikaso kan kuana? Wan, day tatipod no. Isong agpakpakaasi akan ka, Grace. No kaguram man. Umay mo kumamat pa siyaren. Kan, pakanam bareng mangan. Ipagpagapumla kuman kanyak. Panunutak pa'y day nga ibagbagam, Leo. Ano samti mapan iha? Amang ano makon konsensyan ti asawam. Iso akas jay tinapasamak na. Pakawanam kumakas maysa a Kristiyano. Kaya tsuka di amapanak iti apartment nga ayan na, mami. Masakit di tao. Saan ka no amang mangan? Kasano no ba idalit? Kat maawanan itigasat nga agbyag. Sige, mami. Mapan kami ka ni Eden inton bigat iti apartment nga ayan na. Amo ka mailiw mo ti anak ko iti amana. Dayta ti rumbang iha. Amin a tao, agkamali. Agpipindakawan tayo kuma. Kasta ti kayat ti Diyos. Mayat ti pamakawan no ti tao kat makitam adumawat iti pamakawan, mami. Ngam na saan? Kasano ko maapakawanam? Saan ka di adimbawat kan kay ti pamakawan? Sakbay ana aksidente. Diyakon malagip, mami. Nagsakit ngamin idi tinakam ko. No umay ni Grace dito'y apartment, pakitaan tayo kumay tinasayaat. Da tayo tinakabasol. Isuad da tayo ti agpakumbaba. Para kan ni Eddie agayam tayo. Kaya't nakariti umay no bilang. Kasla imposible nga umay kat nasaktan. Sapay la kumaat umay. Nagpakpakaasi akan kuana. Kasla drama dati ang mapasamak ah. Purayak man ti sumaruno ang mapasamak. Ikararag tayo. Tasapay la kumata umay ni Grace. Leo, imbag man tanaanos ka amak sa asikaso ken kuana. Idin to tagayem mo lang, mate. Ay na. Nasaya at agayam ni Eddie. Idi katuturpos ko lang kas nurse. Awan ti aramatek amapan iji abroad. Isu tinang tulong kanyak ang makapan iji abroad.
Nagmayat mo't gaya man tagpautang itinaimbaganakam. Ay na, paisuday ta. Mangnamnama ka nga isublin to ti apo ti impautang mo ana imbag anakam. No, saan ang maisubli tinang ipautangam? Apay akas ta tinagbalinan na. Kumarkaro akas laubing. Ay na, kasta talaga no ada damage ti utak na, gapo iti trauma. Ngam no mataming iti husto, ada posibilidad nga agbaliw matlaeng. Kasta ka di. Narigat matgayam no maaksidente ti ulo ti tao. Ay napudno na ita. Ado ti mading epekto na numadangran ti ulo. Kaano nga ta nga maimbagan? Kasanwa ang makadawat kan kwa na iti kwarta. Ay, un gayam. Intun madamdama. Padasik manan nga lukuyan ni Grace. Barang mapakan na. Ay na. Gatas langan ti papaunag na. Sakbay amangan iti agas na. Awan papanan na no di agkapsot. Tadimat mangan. Saan nyo ka di pa'y anasarakan tayan ni Grace? Padasik amapan kitaan. Ang magtulag ta mangan ka no umay ditoy. Wen, no umay lakit di. Mga anak, O sige nga rod bro. Mapanak pa'y nga rod. saan ka sumangsangpet? No saan mo ang masarakan ni Grace? Asino lang unay kay ta Grace? Di ka kat mangan tapno maikat ti walwalting mo. Asino kaya akatulong? Si kansamot ti adawalwalting na. Imbag no may day ta ibagbagam a Grace. Ipulong ka kankwana, intun sumangpet. Malukoy nga tanilayo ni Grace, amapan ije apartment. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas na napauluhan. Legal wife, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo itaalawas na pauluhan. Legal wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Asino kaya akatulong? Si kansamot ti adawalwalting na. Imbag no umay day ta ibagbagam a Grace. Apay kit dinasan. Ipulong ka kankwana intun sumangpet. Talaga nga daw walwalting na. Di na mo ti sasawan na. Kaano ka nga ta maimbagan? Makapasikur! Panawan nak ditoy. Saan ka dumayamudom? Nagalas akitaan. Talaga apanawan ka dito'y kwarto. Awan pa'y mat maalakan ka. Mapan ka kadino bigat iti ayan ni Eddie, iha. Diyak nga rod amo, mami. Impagarup ko anaragsak iti sidong tinangisukatan na kanyak. Saan? Taadamot gayam anterograde amnesia na. Kasbay sa Kristiyano, ingkakitaan ti ama ti anak mo. Pakawanem, taamangan noan niya ti mapasamakan ko na, iha. Kapilitan amapan kami ka ni Eden, mami. Amo ka mailiwmatan iti amana. Doapay mat nga minakastoy tinagbanagan ti relasyon niyo nga agasawa. Saan ko napasamak daytoy? No awan tinagloko, mami. Anya nga rod anak ko, adaditan, nalpasen ang napasamak. Patgam ti pakaasi ni Leo kan ka. Oh, sigamat gayam, Adrian. Imay ka din jagnagan ni ti Grace. Di pa'y si Mangput ni Leo anapan ng sukon.
Sana nga mo no umaywan no saan. Padamagan nak na niya ti mapasamak ha. No umay wano saan. Di ka agdanag. Sikat ti umo na apang ibagaak, iti mapasamak. Namnamag na ita. Aguray ako mamot dito nga madinsamag. Amangan no saliak lang. Agsubliak ton na malam. Sige lang, Adrian. Sapay ko tamayat ti resulta ti amin. Kat inton maalam ti kinabak ng ni Eddie. Di nakliplipatan ha. Namnamaam day ta, Adrian. Dakkel tinaitulong mo kanyak, tapno matagikwak ni Eddie. Grace, anya ka titi desisyon mo? Umay ka kadimot laeng. Daytoy, katapno matulungan ni Eddie nga agimbag. Umay kami ti anak ko. Kailiw nan ti amana. Saan ko mabalin nga ipaidam kan kwa na ti karbangan na makita ti amana? Ay na, agyaman ak unay, Grace. Intay yung arutin Eden, anak, umay kan. Adan ni Tito Maleo. Umayan, Mami. Kartingam anak ko, agururay ni Tito Maleo. Okay, intayon, Mami. Impagkaimbay kayo para ka ni Eddie. Aramidan tayo ti amin, tapno agimbag ni Eddie. Ayan ni Eddie Leo. Jack mo't makita dito eh. Surutan nak, tamapan tayo iti kwarto na. Aday jay. Sige Leo, sumurot kami ka ni Eden. Sige. Oh, dito iti kwarto na. Oh. Ha? Eden? Grace? Daddy! Napanan ka di dagiti agin ha, nana. Napanday ta ayan ni Eddie. Masakit ka no, kat nila ang Grace ti sapsapulan na. Kasta ka di, nana. Kaawatan nga ay ayatan na ni Grace no iso ti sapulan na. Nalabi ta kasta balasang ko. Kung ajay kayam ni Eddie, asaan ka nun amang mangan? Kaasimot nga rod ni Manong Eddie, ano kasta, nana? Iso anapan dagiti dua. Dagiti agina. Tama nga no adda kanun dakas anapasamak ni Eddie. Apay akas na titsuram, Eddie. Apay ang nagkutong ka. Grace, nagpakita ka matlayan. Binirbirok ka. Ngam di ka masapulan. Napnapanam. Saan nakapimanaw? Apay ang nagkutong ka. Agluto ak, tamangan kahwan. Sige man nga rod. Inayayat ko nga asawa. Agluto ka. Tagsasango tayo amangan. Eden, agyaman na ka. Ta nagpakita kayo kanyak. Kailiw kayo unay. Daddy, di ka kadimang mangan? Apa yan nagkutong ka? Sa anak ang makapangan. Naawan kayo iti denak. Da kayo kini mamim. Manyay po dita. Mangan kayong arodwan? Mangan tayo ko nam anak ko. O sige, inakarod agluto. Tamangan tayo, wen? Alaman nga rod. Inayayat ko nga asawa. Leo, ayan ka di ti mabalin ang mailuto. Kita am lang di ta kusina. Lukat am lata ti ref. Takita noan nga ti mabalin mo nga iluto. Agyaman ak, Leo. Sige, mapanak nga rodon iji kusina. Malagip na ti agina. Ngam di nak malagip. Tingamin antero grade amnesia kat kasta. Di na malagip tinabit apasamak. Ad-adakit di at tinabayag apasamak ti malagip na. Kat, no mabayag nga agsubli ti lagip na iti agdama apasamak. Kasano akon? Ay, diyak amu Tinapatag, kat mangan kuma, tapno daras maimbagan. Mangan nga ta, numalpas nga agluto ni Grace? Kitaan tayuan no mangan. Ay, senyales, ang maimbagan adagos. Naluto ka din, Mami. Mabalin ka din napakanin ni Daddy. Wan anak, isagana ta ti lamisaan. Ibagak mo ka ni Leo, taumaidan ka ni Daddy. Pati ka di may sa babae, Mami?
No kayat na ti makisango. Ay, tulungan ka nga rod amang isagana iti lamisaan, mami. Sige anak, taibagak mo tan ka ni Leo nga umaydan. Wen, mami, isagana ko iti lamisaan. Sige, Grace, darling. Mga anak, tamabisinak meten. Amok anai mas tilutom. Mabsugak lakit di ita. Ay na, nukas ta kuma iti kalabas. Daras kuma ti panagimbag mo. Arakupan ka pa'y iti nairot. Sakbay ang mga anak. Grace, darling. O sige darling, agtugaw ka nga roden ha, tamangan tayon. Wen, darling. Mga anak iti ado. Kalpasan ti panangan tayo. Agawid tayon iti balay tayo, daddy. Ha? Yawid da ko, anak ko? Grace, yawid da ka din? Apay ket din na saan darling. Kayat mo ka din ti agawid. Kayat ko nagmayatin no agawid tayon. Jack kayat dito eh. Sa anak amakisango anak kwada. Si butak man idaamangan. Di panangan ni daddy. Naimas ka din luto ni mami. Wen, the best pa lang ni mami. Among pa'y matimang bolan niya. Agpay sumot ibagbagak, darling. Ay, atin Nakaragsak da kitaan. May saan naragsak a pamilya. Ngam, siyak, di nak malagipan. Kapungata ta iso ti legal wife. Legal family. Napsuga kon. Thank you, Grace, darling. Agawid tayo ka din into madamdama. Agawid da ka no. Ay na, bro, imbag man tanangan kamatlaangan. Ita, ihawis mo, ti panagawid yo. Sapay ko ma, taag tultuloy ti panagimbag mo, je balay yo. Awan magsakit ko, bro. Oh? Iliwak lang, iti ayat at tunay nga asawa. Pasensyakan, no itakala ang amasango. Sika ka din ni Sarah? Ha? When? Masikog kagayam. Ngam into naganak ka, ipa-DNA tayo ti ubing. Nupod numot lang ang aputot ni Eddie day tasikog mo. Anya? Kasano ko maaputot ko tisikog day ta katulong? Kat saan ko mat nga mam mo? Intayo kit din. Agawid tayon. Leo, kasano? Itulod na kami pa'y kadi? Ay, una. Ay na, mangnamnamaak nga umimbag adagos ni Eddie. Tamanganan, ken makita ka naragsak. Umisem, ken agkatawa pa yan. Ala, katulong adi na mo ti agluto. Mapan kamin. Agmay sa kamat iti apartment. Napanandalayo kan Eddie. Nagaawid dan. Nakitak ti kinaragsak ti pamilya ari nakrakta. Ita, naamiris ko. Asaan siguro ang aksidente ni Eddie no saan ko nga inaguman. No pimanaw dan. Kasanon ti kinabaknang ni Eddie kan day tasikog mo. Kan kasanon ti sustento. Sakbaya pimanaw ni Grace. Imbaga na nga ipa-DNA na kano ti ubingin ton aganakak. Mabalindak nga idarom, no maduktalan da nga inalilaw ko ida. Ha? Kaya't maasawan, saan mo nga ikamat ti sikog mo kan ni Eddie? Kasano no ipa-DNA ni Grace? Maduktalan ti kinadakas ko. Nasirib mat at talaga na di Grace Anya nga rod, isumat ti legal wife. Isu nga isu ti adan karbangan ka ni Eddie. Adan samot ni Daddy Basang. Wan, auntie. Adda, apay ka di? Asino nga yan ang itulod kan kwa na? Ay, jagayim na nurse, auntie. Iso tinagyanan na. Kabayatan ti panagsakit na. Kastagayam. Ay, anya itayan tigatangam. Iya, lumabas sa klaang, auntie. Adda pa panak. Ay, kunak no gumatang ka Basang. Saan, auntie? O sige, lumabas na ka. Sige. Agim impake kamay. Sayang ti apartment. Asino ti mang
bayad. Awan pagbayad ko. Alangan ang bayadan pa ni Eddie kat dinak malagim. Nagsayangan nga apartment. No, dala pagbayad ko, sublatek ko man. Okay, kasano nagti appliances nga dahi ti unag? I-text ko ni Leo, ta iso ti makam mo. No, agsubli ti lagip ni Eddie. Iso ti mang desisyon, no pangikan na. Pumanaw ka ka din dito? Saan aron ba nga nadaalag ti may sana ragsak ka pamilya? Naamiris ko, abasol ti mang rakrak iti pamilya, ti akin pamilya. Uy, nakakatats naman. May sak mo ito nagpanggap amang dadaal iti daya pamilya. Agawin aklangan na dyan lugar mi. Bayak ni Eddie nga agsubli iti pamilya na. Ti legal wife na. Kabitak laang. Hello? Sino da ito eh? Ni Sarah da ito eh. Kaya't ko kumati dumawat iti pamakawan mo. Sakbay a pumanawak dito'y syudad. Kidawak a pakawanan na kuma. Pumanaw ka? Papanam? Ijay lugar mi. Kat ulitak ti dumawat iti pamakawan. Sapay kumata mapakawan nak. No ni Apo Diyos kat mamakawan. Sino ako maasaan ang mamakawan iti nakabasol kanya? Agyaman ako na ay numapakawan nak. Ikarik, saan kon nga ulitan ti mangrakrak iti pamilya. Sapay ko ma, tatarabayon na ka ti Diyos iti papanam. Kasta kayo mat amin na panawak dito'y syudad. Agyaman nak iti amin. Sige, kat agan-anad ka. Mayatan direk na ni Daddy. Makapan pa yan iti opisina. Awan opisina ita, iha. Ingkakidag palas, tayin tayo agpasyar ka damami. Intayo agpa-share, Daddy? Nalipatam ka din, nga ita ti anniversary mi ka ni Daddy. Ay! Ita ka di dayjay, Mami? Happy anniversary, Daddy. Mami? Ala, ingkaharod agpalasan. Intayo pa'y makimisa, sakbay ama pantayo agpasyar. Wan, Mami. O sige, inakon. Happy anniversary, darling. I love you. Happy anniversary, Mat darling. I love you too. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas ang napauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. San ka amakiasawa iti awan amuna. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udina. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Roger, adaman la damagakan ka. Damaga mo, taniagap apuraak. Nakapurma ka manan. Sa dino ti papanam? Ada date ko. Na, ay, agdit kayo manan ka ni Tina. Ay, sa dino nga ti pagdatean nyo. Saan man atila damdamaga manang? Ay, damagak nga rod kuma. No kaano ti kasaryo ka ni Tina. Dayta ti damagan? Katuan na. Ay na, syakto ti agbirok iti trahe di boda na. Kanja ag-cater iti kasaryo. Ay, adagayam ko a caterer. Mapanaman langay. Na, oy, ikumustanak to kan ni Tina Ay, agsubli ka. Ay, oy, imbitar manan kit di dito balay. Na? Tapno umay agluto iti spaghetti. Ah. Ay na, nalaingkat nga agluto day dyan nga ipagkutube. Ha? Apay, napanan manan ni Roger, ta nakakutsi manayin.
Ay na, tatang. Ada date da ka ni Tina. Ay, sumit lagaya makastauna iti panang washing na iti kotse na. Ay damdamagak nga rod ka ni Roger. No kaano da nga agkasar ka ni Tina. Nay, awan mo't masasaon na ngagpaiso kanya. No kaano da ngagkasar. No nabayagdan. 5 atawan ti relasyon da. Di da pa'y lang atakayat ti agasawa. Agur-urnong dapay siguro Agurnong da pa'y laang. Kat regular matan ni Roger iti trabaho na. Kan nawadwadan ti urnong na, tatang. Ay kiturayin tayo Saan tayo ida nga puraan? Sa bagay. Basta para kanyak, ni Tina ti maibagay ka ni Roger. Ay, anya pa'y lang ti birukan na ka ni Tina. Malaksid analaing nga agluto. Nagagat kan nasingpat pa'y. Hello, Insan. Insan, pudno ti atap mo. Ah? Atap nga niya. Ngadda sa bali akaayan-ayat ni Roger. Anya, kun ka. Uy. Saan kami ngagsangit? Hindi pa lang nga madmadlaw ko. Asaan na kun ngay ayatan, Insan? Nakita ida iti fast food. Nakasusweet da iti babaya ka duwana. Magasam, subsubuan na pa. Ayos to, Insan! Saan mo nga ituloy? Masaksak tanak lang. Napiktura pa ida Kaya't mau ta isin ko ti picture da. Ay, sana, Insan! Isum mo man, Insan, tapno makita ka na saya at tiro pa day dyan ang isukatan na kanyang. Oh. Kaya't mo pala makita, kahit saan mo ta napintas. Napudaw lang oh. No pinatik ko madya imbagam iti nga agtumarak iti pangpapudaw nga agas. Napudaw ako mamaditan. Saan na ko mga insukat ni Roger iti dayta babae? Bayamon insan, saan mo nasangitan? Isumat lagayam, asaan nan arip-replyan dagiti message ko kankwana. Tadagayam man sa bali na. Kakamkamuro mo't yan ang isukatan na gan ka oh. Nakabrace lang tingipan na. Adayulat taan na pimpintas ka, insan. Honey, dumagas naman dita parlor, tagpamanicure. Neh, kaano lay din na udi nagpamanicure ka? Diyak nga rod kayaton dito yellow a kolor dito kukuk. Kayat konti red. Sika talaga. Kan urayan nak di nakpanawan. Urayan ka pa'y? Ikatanyangay. Kasta lati piyag Kasta tiyag boyfriend. Naskan nga urayan na ti girlfriend na. Daytoy a wedding gown ti maibagay unay ka ni Tina. Kuray man, taisend ko kankwana. Tapno pagpampanunutan na. Ay, sigurado ang magustuhan na daytoy. Nay, simbangpat ka magaya man, Roger. Nagditan nyo nga ka ni Tina. Ijiile. Sa dino nga, Rod. Tila damdamag manang. Para agdamagaklaang mat. Aywin gayam, ada nakitak a wedding ga... Nagdiretsyon ni Jay Silid na. Apay nga ta, asaanin nga agis istorya, maipapan iti date da ka ni Tina. Saan na nakasla idea? Isend ko man langan da ito'y a picture ti wedding gown ka ni Tina. Kitaon day to'y insan, oh. Yan day tayo pakpakitam. Nih, picture mat ti wedding gown. Insan jay manang ni Roger. Amangan kanuno kayat ko nga isunto ti wedding gown ko into nagkasar kami iti kapsat na. Ha? Abay? Di dapay amaw nga dan sa bali akadi day ti kabsat da. Di na pa'y siguro ang mo insan. Ay katibagamon ah. Anya?
Awan pa'y mat formal break-up mi kin ni Roger. Masapol pa'y ayati formal break up. Ibaga mo, tapno maamuan da, ti kalukwan da ita kabsat na. Awagam kit din tagtongtong kayo. Ibaga mo tipod no. Hello, Ipag. Kumusta kan? Anya nga iti makunam iti picture nga insend ko kan ka. Mayat manang. Ay, bagay mo day jay, tamorena ka. Bagay kan ka ti style na. Wan nga rod manang. Bagay nga agpaiso kanya. Ngawan niya. Manang. Oh, apay. Ni Roger manang. Apay ni Roger. Ada ka di madi nga inaramid na kan ka? Insukat nakmatan iti sa balay. Nya. Anya. Insukat na ka. Tsaka mo manang ngayon sukat na kun iti sa bale. Napu daw a babae, tinang isukatan na kanya. Isumot lagayam. Atong galagda magakkan kwa na may papankan ka. Di naksungsongbatan. Di ka madanagan. Kasaritak ni Roger. Komprontara. Tatang, awan ka di pa ni Roger. Nay, awan pa'y mate. Nay, apay ang nakarupangit ka? Kasla makaungungit ka, mate. Ay, talaga ang makaungungatak, tatang. Kan, uray da kayo. Ungtan nyo matday dya lalaki. Ha? Tapay. Anya ti basol ta adem. Ay, ni, Hmm. nasaya at ta si Mang Putan. Apay nga ta nakabanikas ni manang ko at imakter di ta sangwa ng tikotse. Nasaya at matanagawid kan. Apay manang? Nagado alukwam ni Paitina. Anya? Insukat mukit din itinapu daw. Eh? Apay, saan mat anangisit unay ni Tina? Tapno amom, jay kolor na ti kunada amorena. Apay, jay nangisukatam kan kwa na. Amom ka di ti talaga nga ugali na. Apay, amo na ti aglaba, agluto, kanda dumapay. Pa. Amangan no jay bagi na lang matiam mo na nga asikaswan. Apay, insukat mo gayam ni Tina iti sa balya babae. Isong nga rot adyak imbagbaga kada kayo. Tamok akasta ti reaksyon nyo. Ay sayang baraw. Nagagait kinaanos ni Tina. Apay nga insukat mo iti sa balay. Diyak nga rot ay ayatin. Isumit lagaya madi mo ni paspasyal dito yung balay. Kat kabisada ti ugali day tanang isukatam kan kwa na. Oh, kita mo. Nakapusan iti social media ti kasarda Roger kanya nang isukatan na kan ka babae. Impalagip mo manan. Kat nakita nga ron dito yung ko. Imbag kumamat no kinasarita nak ni Roger. Ni Huni ha, awan apulos. Nalawag pa ng loko day tang inaramid na kan ka. Sapay la kumaa, ta saan na pagbabaw yan day ta a desisyon na insan. Hay, Jack mapmapan iti kasarda. Awatin tayaw, nasa balit ikasar ni Roger. Ay na, tatang. Kat no pa sosyal kanula ang daya babae. Feeling rich, asaan mat nga rod a rich. Anya ngay nga raw, kat iso ti kaya ti kabsat mo. Basta, tatang, da kayo langan ti umatendar iti kasarda. Mapantayaw. Anya lang ti makuna ni Roger no saan tayo amapan. Niti na kumati rumbang nga ikalay sana. Saan kat adayjay a babae? Ay, napanuga ka nagtrabaho. Agasam mo't ngamin nga ti pa nag-overtime ko. Manong oras. Kat, apay nga ruta nagtugaw ka. Aginanak ah.
Anya ka di ti masidahan eh. Anya ang masida sasawam. Kaya't mo asawan, saan ka pa nakaluto? Paglutuan na kit din. O, kita man dagiti kaman manicure ako ko. Ay, unay kamutin. Amumit asumang petak manipod trabaho, di ka pa nakaluto. Anya nga iti kananta. Si Kantiyag luto. Ayaban naktulangan, ito nakaluto kan, ha? Puro mo't kanugayam ginatang tikan kaninda Roger. Ay, saan akon amas daaw, tatang? Saan kanumat gayam nga mo ni Dibra ti agluto iti napaw? Ay, kunakon kat. Idi pailaang madlaw ko daytan. Dilat ta kanumat agpapapintas siya mo na nga ramidain. Kat no adda pay damag ko. Apasaray linawas amapan iti parlor. Ah, Agpakiday, kas kada agpamanicure kan pedicure ti aramidan na. Agasem ngay day ta agastos ni Roger kan kuana. ay, saan na pinampanunot ni Roger tay pagsasaw ako nana? Saan ka makiasawa iti awan ammo na? Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na? Kasta agpapintas ka para ijay iritok ken ka akadit mo. Bagay ko kadi mo ilaang day ti buko, insan. Katwen, kasta nga style ti talaga may bagay ken ka. Jak ko makayat ti makidatan. Ngam ipapilit mo to ngamin. Ay na, nangasawa ni Roger insan. Iso makidate ka matan iti sabalay. Kat, Nasken nga agpapintas ka Tapno masarakam tay Prince Charming mo. Ay kunakman no kunam a day off mo, tapno agrelax ka. Apay ngay nga rod, nga aglablaba ka ita. Day off ko nga pa'y sumanang. Kastoy lata ti aramida. No day off ko. Ti aglaba? Sapay nagado. Ayan ngay ni bakit mo? Rimorda ka dagiti babarkada na Anya? Mapanda ka no ag-shopping. Ay, unay mo't aklasin day jay nga anaasawam. Isubliksan ka dagiti naganak naman ang. Anyat serbi na ngay. Puro mo gastos char aramidin na. Dayta, jay ibagbagakken ka idi. Malagi pula ka nga ron ni Tina. Kumusta nga tamot tayo? Ay, Tina, kumusta ka ngay? Long time no see. wan nga rod manang. Ay na, busy ak ngamin dito yung negosyo mi kinilakay ko. Ha? Anya ang negosyo? Dito yung restaurant mi manang. Restaurant yun daytoy? Ay, jak ngamin nadamdamag anak asawa kan. Wan amanang, jakmat ngamin amuno sa dino ti ayan mo. Iso asaan kan anapakaamuan. Kumustaan na ka ni Roger? Kumusta mo't gaya mo ni ex ko? Ay na, dep paan na, tibabawi na anang asawa. Kasanumot ngamin, nagsadot. Awan amuna at trabaho, dyan na asawa na. Ay, kaasimot nga rod ni Roger. Ano kasta manang? Katnudwa lang aputahe ti amuna alutuan. Naksat kan nakuselpay. Ha? Ay, sayang. Da kayo kumaa talaga tinagkatuluyan. Mayat kuma. Anya ngay nga rod manang. Saan kami nga agkagasat? Kastala ti biyag manang. Apay, ang makaungot ka kanyo. Anya man tayo yung luto mga inapoy! Nakusal lang aro din, naksat pa'y! Kunakmot ngamin kan ka, adyak mo ti agluto. Ipilit mo ngamin, agluto Basol mo Ano, samday ta? Ay, no, apo. Saan la kumasikan ting kasar ko? Agbabawi ka na nang ikasar kanya? Dap pa di babaway ka! Nila ko matina-tina sa awag inin. Di mo pa'y amo ti agluto! Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita.
anaadaw iti pagsasao ako na. Saan ka ang mga asawa iti awan ti ammuna? Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti met direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Asikaswem pay ti balayo, sakpay adilawem ti balay ti kaabay mo. Tampok titoy programa tayo. Kas talatibiyag. Altawan. Ayan na nga itay pares ti medyas kon. Tsak mo't mabiru ka nin. Mayla! Umay ka man dito'y bit! Mayla! Apay aya. Aglut-lutak iti pamigatan tayo. Ayab ka lang ayab. Ayan nga ti pares dito yung medyas ko. Tsak mo't mabiru ka nin. Kita am di ta kabinet Day tantumat nga min nyiwat mo ti pangbirok mo. Awan nga rod, kinitak itay. Mami, maladaw kamin! Ay na, biro ka mga min ti medyas mo Ado pa'y ti aramidak. Day talamang isturbo ti ammo nga aramidan. Wan, umaya ko, nanak ko! Anya nga iti aramida mayan. Ay, bangan kayon Apay ngay nagnisit matinday to'y hotdog. Kasta at talaga ti kulor na. Naksit mat. Mangan kayo kit din. Maladaw kayon ija eskulaan. Diyak kaya tinaksit asidaan. Nagpait. Bakit? Ayan na nga dito yung jay sapatos ko. Ay, una yun, aya. Itay ka pa lang abirok mat dita. Dito yung matisigod a pangiduldulinak nga mawan matan. Ay, katbiro kam An-anwag ko majay sapatos mo ay. Tulungan ako namang birok atan ay maladaw akon. Ay na, nagadupay na ti aramidak. Agin nawak pay. Ay, biro kam matan Itay nakapay abirbiro kan ni manager. Ha? Tapay ka no? Naladawak nga rod. Apay aya ka na yun kaamala daw pare. Nay. Agsabali pa'y ti kulor day tamidjas mo. Ha? Madlaw aya. Diyak ngamin mabirukan ti Paris na kit. Ay. Unay mat daytan pare. Dito yung nga rod ti kanayo na pakaladladawak. Isulat ti aramidak. Dagbirok kada grubwatak iti bigbigat. Kat ni misis mo ngay amang urnos kadagita. Diyak man mo pare. Noan niya ter aramidan na. Amom, nagwara di tabalay da Wilma. Yay, di na pa'y amumat alinisan, sika. Apay nga mo manawara? Ay na, nakitak iti na panak bimulod iti planggana. Ay, nagmati pa'y ti angot na Ala, anya mo dun. Kasanomat nga main. Inaldaw samot ang mapanagbangbang kag nilakay na. Awan oras lang aglinis. Ay, manula ang mataglinis iti balay ngay. Saan mo't analawa di balay da? Ay, aguray ka. Ay, unayin, Mari. Nagadungod ay tilalaba akon. Ay, anyat orasen aya. Ay, katangadam aji tangatang, Mari. Nagpatingan ni Apo Inik. Ay, panagluluto gaya man. Saan ka pa'y nakakarai di ta paraangan nyo? Saan pa'y atalaga, Mare? Taimayak nga rod nakiistoryakan ka di ti paglablabaam. Igam mo pa'y di ta walis mo. Ay, win nga rod. Aldaw mo gaya man. Ay, jak pa'y mat nakalaba. Sige, agawidak nga rodan, Mare. Tainak pa'y agluto. Ay, di kay pa'y tumulong. Agbuy-buya la iti TV ti amo yung aramidan.
Pasagid ka man ako na akon. Nasaya at mat, tanapasagidan ka. Ay, aga, samot day taabiyag mo. Sumangpat ka, anaggapo iti trabahom, agbuya ka adagos iti TV. Kat, nabambanugak nga rod ang nagtrabaho. Katsyak ngay, sa anak anabannog. Anya yati nararamid mo? Saan ka mat anagurnos dito'y balay? Naurnong pa lang mat dagiti inawan di talababo. Damagang pailaang. Agsasalupang dagito'y badbado dito'y unag oh. Jak amo na naglaba ka wano saan. Nakawarwara na ito'y balay, mayla. Mami, ayan na jadwal niya. Ay, unay lakit din aya. Amin mat lakit din, katbiro kanyo kanyak. Awan mat ijaban nyo. Katbiro kanyo ah. Di uniform ko ngay. Jak pa'y gayam na labaan. Anya ngay ti pag-uniform ko ita. May laba ka. Ayan ti uniform ko. May sakamag. Kat, si ka nga raw ti agtagtagi balay. Uray siyak. Diyak amo no ayan na di uniform ko. Anya ayati mapaspasamakan ka, mayla. Tadi mon samot maurnos da ito'y balay. Ay, una yan. Mami Mayla! Ah, nay, apay maray. Anyat masapul mo. Umaray, umayang man bumulot iti igad tinyog mo. Ay, awan igad ko maray. Bumulbulo dakla ang may. Ay, awan. Pagbulbulodam ngay. Ni Mari Wilma ah. Ada igad na. Ay, kastaya. Mala, mapanak man nga rod bumulot kan kwa na. Nuwan. Pambaram mo tan asiripan dyan nagtibalay na. Ay na, perme, anak kawarwara. Naimbag amalam mo, Mari Wilma. Kastamot kin ka, Maray. Imbag man, tada ka dito balayaw. Sa anak asimurot kin nila kay ikaw. Tagurnosak man dito'y balay may. Ay, kasta aya? Wan, ta i-deliver da inton bigat J-Ref a ginatang may. Ay, imbag man tada baro arifyo. Anya ngay dayta, hulugan. Cash, Maray. Narigat yad da utang na. Ay, sabagay mo't kidi ah. Aywan gayam. Umay ko man buludan jay igadan tinyog yaw. Agsing lagak man. Ay, wala, Maray. Mabitlaan, tain nakalaan. Maray, naimbag man taimpabulod ni Wilma day taigad na. Impabulod na matadagos. Ay, kita ama. Amangan no pirmi matilatin akat matiitanos ka. Oo, nalinis tupay. Ay, nakitam dyan nagtibalay da. Ay, nagrugit ka nagwaraan niya. Wan, talagaan narugit kan nawarangag paisaw. Kunak tupay. Aglinlinis, Maray. Ay, nadamag na siguro apag-iistoryaan tayo dyan balay da nakawarwara. Nasaya at matata nakadlaw. Kano i-deliver da kano nga minjay kagat-gatang da arip da. Pangalaan damot nga iti igatang da iti baro aref. Isumati ko na. Kash kano day jay. Patsyamait. Kayat na lang mat ati agpasikat. Awan manin. Jak manin mabirukan ti pantalon ko. Di nakita ni ti kasta. Usaram day tamatam nga agbirok. Saan aday tangiwat mo? Nangikabilam nga min aya. Di ta kabinet. Aglalaok tumat nga min dagiti badbado dito'y kabinet. Di ka pa'y mat maurnos. Ay, kitaom nga min ah. Ay, binigat lang agrekreklamo ka. Ayan na dito, oy. Ayan na. Oh, kita man. Anay ko. Ay, apay dagito, oy. Apay nga dati tuktuk ti kabinet dagito, oy. Natamaan kit din ti ulo ko. Adamat gayam dita dagiti nabayagan abirbirukag. Ay. Apay nga da iti kabinet dagiti timbakas kada palanggana. Kita man, nabukulan samot ng ti ulok. Urnusan ba't nga min ti balay abakay. Mayan, apay nga agsangsangit ka? Naigalisak dita kusina. Jack gayam nalpas ti panagmap ko. Ay, nagaduntumat nga mi nga aramidag.
Nay ko. Abay nga minta di ka nagan-anad, aya. Jak matamuan na ba sa dita kusina? Ayan tinasakit, tailuta. Umay ko isubli da ito'y binulod ko nga igadan, Maray. Ay, timing maray. Naluto kong da ito'y merienda. Umay mura man Nagluto ka iti merienda? Apay, asino ti ag-birthday? Awan ti ag-birthday, maray. Nagluto aklang takasangsang to'y baro aref me. Kita am. Ay, wow. Dua ti ridaw na Iso ka no ti uso ita. Mabalin nga rod nga umayak makirep. Ay, katwa mabalin latta. Da kayon sa laang ti agdaan kasto aref na Ay, nagsosyal kayon? Umunag ka kitdeng, taumay kag merienda. Unman, tara manak majin, lutom a merienda. Ay, nasaan mo nga ikatunday ta chinilas mo? Ay, kababain mo't Kani, naglinis ti dataryaw. Naglinis na ti balayaw. Kani, tiles pa ti dataryaw. Ipatiles minto amin. Inutan mi pailaang. Nay, naglinis na ti balayaw. Ay na, umunag ka kiding. Tayalaan kay ti meriendam. Ay, Sige, agtugaw kan. oops. Anya ti kayat mo? Ice cold adanom, muno ice cold adyos. Nagmayate na denggan. Ice cold ko naman. Mayat gayam no addaref anya, Mare. Anya nga tati aramidan ni Mari Maria. Ije balay da Wilma. Mayat mat ti kakatawaan da. Mangandan samot. Ne. Nakita dakon. Kat payapayan dakon. Kunada siguro. Mapanak. Ang pakpakawan. Sanak ng agbibisain. Anyamot ngay day jak ang kananda. Jak umapan. Busy siguro ni Mayla ako maritanya. Iso addi na kaya ti umay ditoy. Siguro Ay, idagas mo tulaangan da ito'y merienda di tabalay da. Tapno maramanan naman. Ay kutuan Nagsayatan, tadapay gayam itin mo ang meriendana? Kaya't ko mga agbalin kami anasingad nga agpagayam, maray. Mabalin mo. Ay, jakman ammo. Takas lamat adayo tirik na kanya. Pare! Apay mare. Agawid ka din. No addaman no ayam, kat umay kanto dito'y balay. Tatarimaan naman da ito'y linya ti kuryente, may. Ay katwa na. Inton bigat, awan sarak ko iti opisina. Umadado nga minan dagiti appliances, may. Iso akayat ko ang matarimaan da ito'y linya, may. Kastaya. Adda ref, may. Kan i-deliver dan tumaning jay TV. Inton sumarunong, jay oven. Ay talaga masapol ang matarimaan ti linya ti kuryente yaw no kasta. Sige, umay konto ornusan inton bigat. Wow! Cake kan spaghetti! Ay, saan mo akut-kutsen day ta, mayan? Mabisina kon. Apay asaan? Kat nakaparabaw madita lamisaan. Bayam lang dita. Ingkakit di makiayayam. Nay, bakit? Apay adi mo kaya takanan ta anak mo dagita makan. Mabisi ng ta anak mo. When tanaggapo ka ni Wilma. Ay, narugit dagita. Pag kunam anarugit. Basta, amok anarugit. Ay, nalaing kaunay ngagdilaw. Idinto ta dito'y unag ti balay. Saan mo pa'y ama asikaso? Angem ti balay ti karuba, kabisadom? Ay, apo aya bakit? Asikaswam pa'y met atabalayaw, sakbay adilawam ti balay, takaabayaw. Apay, asino tinarugrugit ti balay na aya? Narugrugit aday ti balay. Tagkaiwara amin adi mangan ano. Tati ammom nga aramiden ket mangdilaw iti karuba. Nagalaslakid din ay aday tanga style mo si Kamayla. Panawan ka man langin. Ay, sa dino ti papanam kat Sabado ita. Tangdanan nak ni Wilma amang urnos iti linya ti kuryente da.
Inta makibuya iti TV di tabalay da Wilma. Ay, mabalin ang makibuya, aya. Katuan mat, kastamot ti kunana idi kanyak. Kaslasin ni TV da si ka. Ay, nagdakkel ti screen na. Kababain samay. Ni, anya kumangay ti kababain. Kwa ngamin, mare. Nagado ti inis-istoryak may papankan ko na ide. Saan pa'y anasaya at dagiti inis-istoryak? Ay na, bayam dagi jayon, mare. Dinilaw ko anarugate kan nawara ti balayda. Angam, ay, dahito mat gayam balay me, ti masapul ang malinisan. Kastala ti biyag, mare. Adda talaga panagkamali tayo no maminsan. Ala, intakit di makibuya. Kwa mare, aglinis akpay dito balay me. Tanay, kanayon na kun nga ungtan nila kay ko. Sumaruno ka nga rod, Amom, mayat ije balay da Mari Wilma. Ada electric panda. Mabalin ka pa'y ang makiinom iti ice cold a Diyos. Wano ice cold at anom. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Asikaswumpay tabalayo. Sakbay adilawem ti balay ti kaabayo. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.